na ebe mam nyukwa hudo ni nyina say MPP say NDC say Kwadonko say Lanchematen omo edin krata ne be ma obi bia ene obi bia o sefata se voters register ne nsaka bie no omo ebeda ne dia ma wunum ama matena se afi omo ne kwetwa wi se omo ne ti asantamo pepe se jare bob no omo edi ahwem no omo ehunu se electoral commission mpemfo edi dwumason ora bossman asaria oye penimpa be de ekira otua commissioner no na odesansami etuja. I indicated we are meeting the parties on Tuesday, and in that meeting, our IT team will be there. And each party is supposed to come with 2 representatives, and we have civil society also to be present in that particular meeting. So, in that particular, we expect that since this is more technical, if a party is bringing 2 persons, I expect that one of them should be a technical person. And the commission is going to do a presentation on all we have done on the voters register. Let me make this point clear. The register was given to the parties in 2020. The register was given to the parties again in 2023. So I know any party should have that. And we've again given the registers to the parties in 2024 for each district we've given to the parties. So what the commission is saying is that if you are a party and you have the capacity to know that what the EC has given to you is the right one or is not, once we finish this meeting and we give you the register, you should be able to know. For example, in 2020, going into the elections, we had almost 70,027,000 registered voters. In 2023, we added a little over 910,000 onto the register. And in 2024, we've added, in the first phase of the registration, we did almost 777,000. Then during the mop-up, we added almost 100,000. So when you put all these numbers together, we are doing almost 18.8 million people. After the exhibition process has concluded, then we will know those who have been removed by way of deceased and other things. So the party should be able to know. So what on Tuesday, when we do the presentation, the audit is in the law, CI 91, Regulation 23, Regulation 24. It's an audit of the voters register. Commission is not against anything, but what we are saying is that what the law has provided for, why do you want us to depart from it? But the election is barely 2 months away, and we have a system in place provided by law, which we use to clean, and we did that in 2020, we did that last year, 2023, and we are applying the same procedure, and the commission is fully convinced that we are going to get a final register that is credible, that is robust, and that will be fit for the 2024 general election. I was on to a pen in Pabedi, Electoral Commission at Nayena, no Dr. Bossman Asare, and Yetene Kaway, I am no Dinchichimo, Emma, say, or don't for Yabduma Branda, Ebeya, Abato Commission and Penny for Besia, I'm you Quahudoning, and ya Batuanoa, Yakwakotono, Bibia Sosua, or Chaka Umuno, or ma annual Mobisia, voters register noa, Mentimoasia Bahono, or ma Adanimo Bibia, Edney Afem, na Omodidi Hon and Como. Yes, some of bosses. Sankomo we ye ne edichid refer to biano yemfa enkamemo ye nto aso ye de mo vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na tena ye na se ye de mo kase o wato e mantem ne mo a ode na probo akwakopie ho no ma wokọ akocheche ne nsemo akira de hye wato e mantem se be ye na ja December bosom de to sonsom Ghana for ye hwe kokrumute ho hwiata akwakoto aba no wo ma aka no abato adaka ni mo na vice president ya tudwa ewo evaluate jurabato mpese so so don't for ye na dom ama Ghana for asa da tumi ama no se oni o man nim se mampani a ade ode nani beku ho pa ne kwasibro ne kana se tourism no oso be man ani akun na wapeja ama no agina ye ama man so no enya emfaso pi na ede efri so Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. The biggest asset ewo in the East here, tourism potential. It's our biggest asset here. Tourism potential is huge, but transport links are a problem. How to get the tourists here? They will create jobs. One of the things mercantile countries say airstrip so that flights can come in and leave, so that it will be very, very, very easy to bring people. So we are going to do an airstrip, not even only here, but all our key tourist areas, to help tourism grow. If the Ejuma Beba Bibri, Ama Yememuno, na Yetimiaye, Ama Wubia, Sana Moyano Kenya, Sana Moyano Mauritius.
and it's and Guyana, Ghana. We will put in key places such as this. We will bring airstrips so that the planes can come in, so that you can attract more tourist revenue now. Ediaba, Waka Teacher Training College. I was on phone to where Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yetene kewe yamra na odina probo akwakopie atoye mantem ne mo evaluate dwurabato mpeso so a na ocheche ne niso ade hunu ne tirimo pomo e de akyerade hye no na ode sansami etudwa ewo ho ye to aso yeguso ade mo amanyosem ene MPP amanyuku no mo na titere ne de MPP amanyuku no e wa santemantema say yewura Bernard Ntwibosi ako a dodo na asarma ne se chairman wuntumi no de atudwa se kwambia so afia bato no a Ghana for ye lazy ebutu amiem akwakoto no hey Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia odi MPP amanyuku ma prema mpani adwa no obedi nkunime ma no obetebiri ni setebrinwa ewo afia bato no mo wura chairman wuntumi de sansami tudwa wabra na MPP ejamrante de maba wabinu maka omo ho abom atikuo se omo edebebo Vice President Chidom no mo de aye campaign ama Vice President ni MPP amanyuku no se be na afia bato no omo ebetimi edi nkunimum na sa mrante de maba wa eku no matie no ena na omo epa hontuma chema wuntumi de nanim onyam kota akire ekokasa wase odi tudwa se kwambia so no adwuma MPP amanyuku aye titiro ene mampani na nadu dankwa kufa do Sompa wode asomo mai no ene enwuma wode egu akwam no wogidie awarehemu se Ghana for yebetoa eye MPP amanyuku so ama Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia aso mai ni mo ede o mai no akobo sha asase so. The Minister of Education of and the Minister of Education, you can see the difference. The difference is clear. May God bless you. Now, Adia, Jim Rabi Chubaba Beye, Mr. Mufa media for Yama Wayano, but was former President Mahama, and then MPP flag bearer. So we get debate. So who get debate? And also I'm out for it to be a woman. MPP So we are calling for Dr. Mahmoud Bawumia and former President Mahama debate, for them to debate on the national television for everybody to make their choice. And I know the choice will be number one. Dr. Mahmoud Bawumia will win. May God bless you all. Thank you. I was on phone to where I titre need the MPP amanyuku no was santemantemo Bernard Ntwibosi ako ya dodo na sarmane sa chairman wuntumi na yetene nke na anso no mo lawyer Anthony Osesibe abzafo mra bi atwamo na nka osre MPP amanyuku mpenimfo ne etwa ine ne yesa nyine fa wo atwama ngo bi agya no for batom peso yaso senka omoma ne nyina emprema mpani anase emrasebe dwam akonya no ema wu no mo ewo ho wono susu dwumadie no wase bi ema ono susu no se kakra e de kire domo a na etwesia ho empty contractor for so mo fire the prime and then one extra media take from one graduate from 500 Sompa so see I'm not say university of Ghana na your course university say Ghana na your course this any one produce 500 or be produce 50 be produce 100 but can you na bom ya 1000 Aban Ben you say Aban Ben betumi ama a contractor for no my phone no moye do no ma fasa afo you know ka say Dr. Bawumia say oba na obeya ni say obema contractor for no ene obia osi aban ya afan o ni na so kan say na obeso yi bia kwana koye
For lawyer Antonio says he beso so near 10 and Canana B24 ya Wamo ebe bontua atem painting kwatia hesue chino meye n'introducing into asaswaye campaign ede ama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene MPP amanyuku no opani a obeda no atua no se coordinator na chese waye pene kwanchefo ada no eye mrasiri geni owo mrasiri gefie desia awobosomtwi abaton pesia so no akro no a ene saso yesoafo a ohwe meye yengomasua ehon sensem Dr. Oseyawo Aduchum no no so no echechire nsemu Sompa FM. Coffee, school fees. And I'm standing in over to Shadi. I grab away exams. The young was in low. It's your exams for Benani. I collect away exams. The two books are mano. And to bet me a senior why are they? And near my wedding near my yaya opening house. There's a year, a head day. And then for our door and a woman. Miniano, Mimamino, Miofano, Momo Shayana, who said, Babia, another Danko Bufado, FTS. The first step, now you're deputy minister, and then Dr. Mato Poku Prep and Edma. Second step, the Bayer minister, with 12 my FTS. Babia, your mind, woman, shall go do no, yeah, question. Now, Saturday, and then now American. Columbia University. Sompa FM. Observant say our duchum eye swafwa or show my Ghana yengomasia ehon sensem osaso eyemrasbe dwania or wamrasbe gefima desia awobosum chiabaton pesia so nti doctor ana ocheche nsemu efa eye ejuma mampeni na nadu danko akufo na bedi echi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia o maye ongomasum ene asoyaso yahodo a owogidie wa reshemu sese samrantene maba we ni bre aye campaign a afia bato no kwambia so enkudimbe kode ama NPP amanyuko no yento aso na yemfamo mfrem NPP amanyuko na tena ye na yemfamo enko Electoral Commission atena ye ne PNC amanyuko no omo atena Yura Bernard Mona na ADPNC amanyuko nenem nenka eja wo pe senka Electoral Commission mpene for gene nkrata etumu a nenka enei wono na ADPNC amanyuko nenem abepre omaye mampeni akonya ne bi na chesenko watena so na wodna ni so adehunu atuja nenso ja fofia ntota na nkrata okofa ye no a ofeli ye de come Electoral Commission mpenimfo no Electoral Commission mpenimfo gine o mani hwe ye no omo se da bi akwa no amfele forms ni ye nti omo gine tumu a enye ya omo eyi na free mu na wura no asa ada na keka ene chese ntase so na wakeka bia che Electoral Commission fo nso omo akwadwofo se nya akwadworo na ye wo mu a enkenye ne se omo esore da kro dia fill forms dia bremo mo ahwem mo sorry am say mo yine sinche wa bra mo nkyere no mfom so kro no a ewo ne nkrata mu no wo so omo akwadworo nti ene na so obi a enye Electoral Commission adwuma no enie na manso aba voters register ye babo ho ne ye de akwakoto aba fi abato no emu no Ra Bernard Mona ne nsem enie Yenina ye tie Sompa Sompa FM. For nenka ye hwese Ora Bernard Mona enka udi ono ana sese de we kandifo da PNC amanyuko nanim nemmum na nkrata na amfa so hu krata no mo chese wantimi amfele ne ye ama Electoral Commission mpenimfo anyina ntumu a wo mo ayi ne firi mu a eja atono ne akeka wo keka bie de eche Electoral Commission mpenimfo so makwadworo eka ho na amasesei obia enyi wo mo enie no ye fam konsem fufurum na yatese Public Utility Regulatory Commissioner echani chafra ne se PURC for agiatum se light bill no water bill into mo emra samase ne nso a omayimu ayetie se yebeto light bill mo anase yebete light bill so anase bia water bill yebetum anase yebete so a ye PURC mpedimfo yi ena gitum ansana sentumu anase ntiso bi beba etimi aba na se yedemo kasei PURC mpedimfo akwagiatum se light bill no ebzafo yemfa kakra ento ho na omo chese
say light bill no kosoro be ohamu nchichemu miensa echiripo mienu 3.02% intumu ena omo ediato light bill ne so ena water bill so no omo ede eko 1.06% we PRS impedimfo omo enkrata omo ede ababeto begwasrede na omo kire se odonfo ye adomo a ene na wotwa ye kwakorom ne de toso brada October bosome no ne da edikan ena santubu we ebe hyase ewo omayemo enyina na omo hsss niam mu odene so wo dollar no ene oman Ghana yesidi akansie no a sie no a enhyem kran da bia sidi no eso tia na ho de no ba na eba fom eno na me ho akwakohia se omo gitum na light bill no water bill wo mo atutum kakra no eno achesusu no omo ehwem from ajabe saboa gas ya eja omo de ye adwuma Africa cho me enye electricity free mu no a no so buo no pega ena pega eno so eka ho bi ana eme ho akwakohia se omo eto light bill ene water bill mo into omo kire se abroso a ene na wotwa ye kwakorem ne da etoso ebnada ye ne da bnada October bosme de dikai ena ntumu no ehye asia ebe hyase omamu nyina we PRS impenimfo wonomo enkrata ena busiafo ye de amamo no ye ntoso yegusu ademo yemfamo nkwa amanyosem na ndisi amanyoko ne fa wa santemantema se de krata ba beto abonten se ora bi nam kuremu so ye ndisi ni omso obo onye ndisi ni wo kromfo ura no omso wo kromfo we criminal esa so ye dadafo a when obia eni no eni nyuba when obia soso ansoso no so se obase bia we NDC pani ewo NDC amanyuku no mu asantemantema se anase omayimu a when obia ansoso no so ora no de dia omode bre yen Eric Osebunsu da busiafo ne mfoni ena etwagu television so no NDC amanyuku mpenimfo a ewa asantemantema se kire se we obia wo ya za esaso ye kromfo a kese woza nipa pinu a ewa santimantema sei ede NDC amanyuku no ebo no hosafoni NDC amanyuku mpedimfo kese omo enim ne baabia party ni musoso no oma hwenkrata mu firi soro ede kosi fom a oni party ni mu fa baabia etise bia wazan waju sika bia di anase bia woni wadi agrobi na wani nye ho a ntempara ko ya posifo asotire na posifo mantam no se bro nyakokwa wodeja ho no mo emfa no enkogina mra no ora Eric Osebunsu na ne mfoni ebia TV suei NDC amanyuku mpenimfo pania wono enehwe ene amansan edin komo ema NDC amanyuku no asantema sei lawyer Abbas Nuruddin ena odinensa ahye krata we ase de amansamtwefo se yemfa nto begwasre de yemfa ntede ema wiase gina ehunu se ora Eric Osebunsu ya ne mfoni edia de nchechi ne bopata bibrise pasoche we television ne so no onye NDC funi ne baabia asantema sei ene Ghana ha omunim ne baabia party no onka ho wo kromfo ya za ya ni kwanse obia ene edituma ewo NDC amanyuku no edimu yantoaso na yemfamo enko arehosem nkrabia abato Sompa FM ne Sompa TV nsemtwefo yapono so ene se okokuma se bro no a yefe ne se etimatima arehosem ene se chese efiemu awu ejato mu enra anajo memamra busia kaprepane yakra no omo amfa bi emfrifie honomo se kobase bi de dwurebe ka se mo na kese edana ehye dwurebe pp kura no omo amfa bi amfemfrifie honomo na odansini a emre gya no etofie ho na chese edere bru na nani tuamu na Sompa FM ne Sompa TV nsemtwefo edi nkomo a ochechense mo se de kireye na now match be one hona mete me betna won che de be se emfa se 3 months mo na me wo nti be one me da ho na me bo piti sorry nti me sorry no na nwusie aye me da mo nyina ama ho ayesu me hu ba bia se ba sa me so me yam hye me man nti me amfa bibia na me pie eni atale se mpabo akra man hye nti me pie ba abonten no ma hu se eja to fi onom na estati wo de ne dan edikan ti na jana hye ne dan ni nyina afi na me to aso no aso me so me de ani mu a hye ba ti kama me so me tiatia me jam no jam eja to fi ono na afi de aye kese a ato ho nyina ye se wo hye mu kra wo nti me mpie
ti mema omo ho de mutimi fa agya nim ye den e ba na mema tuo mutimi fa agya nim etimi pie ba abonten na aka maame bi a one ne man kra miensa na omuntimi mpie nti mema no ekofa edan na chi na omko bu window no na omo twa mo pie nti maame ne de ne ho kra aka na chi ahyehye beti a ipie do bia ntimi amfa ne bibia obia bibia ahye me pie se me bibia maame fon kra manfa maame ne de watu kwa no na maame ne tu kwan okone krom ti ono de oni ha Sompa if you are the obaye na just say fire service for na ba be dum January nti ono obaye no asem o kan ne say yetimi ada ma ne fie ahye to ono kwa de obaye o sad ne ntokwa e ba be gu ya ye de iti fie no so nti e ba se kwa de yankasa na mo ba ho no e na so say nipa nkwa ho hia nti ni kwan say wa ba na se bibisi asia o pre wo fie ti fie wa ne ba wo be hu bi ono kwa de blame na ba say ye na yeto na yada ma ne fie ahye de ne fie na no bisa Abzanfonti we ya Sompa esi wo etimetim news site ya ewo komase abonten so daim tuchese daimwa shedwere be pania kra no omo amfa bi amfa emfrifie honomo ya tese Ghana National Fire Service impedem for ahye emfifimu na nhwehwemu ase ewo eho ye hyemobo se ye ne de echi de bi frato bia no yemfa enkamemu ye gina we so na nwumre yinsemo e babo no de ba besomo no ye de mo asi hasei na ya sorry ama ye de nyom kakra gegemu a na fi ye ora Lord Inunsa ene na pamfo atena se be no nso na fi MPP amanyuku ne nsem papa omo e de asomoma ye donwere be mienu no nso e de kosi no nkono bia memenda anwumre ene ora Lord Inunsa oye MC outafo pankro no enhia o Sompa FM ne Sompa television so omo e de NPP e honsem papa ene MPP adwuma waye e wo mayimo ena e to bedwasere de e wo television so yere asede ma 21st clinic o si ateke ntri na etwetwe tutuo no a wadwene ye o se e yedutuo eni duabo bie no enyo bi na atoadu na enyo bi na abodia e yade ko 21st clinic ne yenhwe mfama 3A Herbal Center at the 3A cool capsules abedwa so kuku no ase be hia maase etu de kuku no aye obia abzafo ko 3A Herbal Center and I say pharmacy shops and drugstores ahodo no na epebi eto na Mizone 5G drink no and so na yenom he obodwa bia na pe drink obese voma to animu a Mizone 5G drink no and ye kan for the amawo na Express Group in terms so ye do 8 kwa amanfo nkru so ma akwa kwagya adwuma ye so opese okosua de wa brochiri opese okoye adwuma wa brochiri opese okotena brochiri omai bay na opese okoso say Canada, US, UK, Australia, New Zealand, Germany, Belgium, Italy, France omai bia ya opese okoso no ko Express Group for atena ye na yemfa wo entu kwan komasi asafo yo liber runabout no so ndi enin komo 0249 000448 0249 000448 na omo enyo so nyumeko wenum ene so masene mo bo michidom ebe ma dontia enyumre yi bebia wo bia na itini ba ye ba besomo mede no ensa sign na ya bo amalibia bogaseda enkoma ko safo ene David Channom ene mranchene mabawa awo Sompa FM ne Sompa TV newsroom awo mo bo michidom enyumre ma bebia wo bia no itini ba ye Sompa FM la wase ema moniti ni hwa enyado 21st clinic yes